Jangan kita terbawa arus dengan orang yang berbuat salah itu. Contoh, di sini masih ada nyamuk, Pak, nyamuk lain di kampung Ambo namanya rangi. Siko masih ada ndak di dinding-dinding papan atau di kursi rotan namanya kapindiang? Ada? Lain kan? Nah, kapindiang kalau basanda di kursi nyo gigi, nanyo ambil darah awak. Rangi nyo gigi jo awak, nanyo ambil darah awak. Tapi kapindiang dipicik busuk, Pak. Busuk baunya. Tapi rangi dipicik ndak. Lain tahu Pak sebabnya? Kalau lain kau indah-indahan, lain atau enggak? Nah, abialah Ambo sebenarnya pada payah lo berpikir. Rangi itu mengkondak busuk darahnya Pak nyamuk. Nyonya minta kawak dulu melalui telinga awak nyonya. Ngeng. Dah, minta darah udah seketik ya dah. Paru Ambo sedang lapar. Paru Ambo kan tak sekadang paru Ustaz Istawardi itu anak. Ambo ngambil darah udah seketik ya. Tu mengkurangi tu ndak busuk dipicik Pak sekjam. Kepindiang gue dak baik tua duduk di kursi rotan nyo ambil saudara Pak. Nah, tungko busuk darahnya. Jadi orang-orang korupsi gua baun kapindiang di akhirat nanti. Hati-hatilah. Kalau ada nanti kawan-kawan nak semua duduk gini gua nan baun kapindiang basobok di akhirat tu tanda korupsi. Hati-hatilah nan memaci amanah. Sebab apa? Umur kita terbatas. Ya kan? Saya ketika kerjakan di pembinaan rohani, setiap sekali sebulan tu Pak ada sekaryawan mati 2-3. Padahal gaji lumayan Pak, bangko mati je. Ya kan? Apa gitu? Belum sampai dinas meninggal. Belum sempat bertaubat, kita banyak bersalah, malaikat maut datang. Rumah tampak, jalan tak tentu. Itu kalau kita meninggal husnul su'ul khatimah, kalau mati buruk.